ويثيري دي توالين تيكو 5 تيكلتان انا راح غير باري دي نايتيدي يون بوان غاز السوازالي سيون بوان غاز يكسعنا طاس نوذماون ذا غاز يتوسن ذا غاز لا راديو ذا سلمات تداويت مزروي ذا ميامو ذا نغماس ذا مساراق وين تسكن لي كونفيرونس ناين ساراقان عطات قود ماون عطات سيتي سنان لحد مشوار عطات طاس ديك 8 غاز نهار الميليتونتيزم يعني شدنا قبيلي تمازيغ السومثا وكيل ثقل امتداهات سعيد يحيى شريف سنير الزلف لك سعيد. الزلف لك رشيد. الزلف ويا الكري غادي يسلن. سعيد فشو كيد نشداغ هذا النوال في الثوذرتيك لقيتي سياغ غزات نشداغ كيد لادغا المند انه مولي ويستين نتمتسنت انه نازور ام فرحان جمال العلامي غيجان اسم 15 صنبر 2018 سين سبوا السنه كيزغين دار كازكا مقران شكور ذا نتسانا نزمدني نير ديش من تزليت محدث انا ثلاث شونسون موندان دي تزليت تقبيليت وذا غني ذا نجاز وكان شكين ذا نازور ستان ارتيست يخدم طاس يحوز طاس كي كتزور ماذا مسكون التياتر ماذا ذي سوران ذي الفيلم وهكذا نحكوا كيفاش كيس لقيتي واشكو خمر فلاك تشيني خاطر تشيني ذنب داك بليس اكني ذكرم ذي بقايث يوث تسوثا قريب يوغالك سوا ماين تشيني 71 تو 9 73 كوم زيت يدير هاوي فن سعيد نحكوا لك كي شطح سميلا مشطوح دابور اسمح كان سلاق لما كنحكوا في الكوتي ارتستيك من جمال العلام حكايات طاح في جمال العلام عندي دلول ممي قلول انسيت تموت القبايل هكذا كانا زويره جمال اسمه محمد علام اسمي لا مزي كيس يلول المثل ولكن وين تيدي مولاني صاب كايث في اسكاس ناقصين المغرض كيف واحد البيات واحد كيما قرايه واش غادي في محمد علامه مزوارو واش غادي محمد الا يكشم الكونسيرفاتوار الشيخ صادق بجاويه يبدا الصنع الاندلس استعرابت الشيخ صادق يشنا استعرابت كروميت الاندلو يقلب يتصاف قبيليت من السنه راه باليازيت باليازيت واحد رشيد بعوش قال لنا عبد الوهاب بجاوير باليازيد عندها تنصيدي ظلي محمد الشان نسيب قصتي فقبلي ويل وحدك نمشى عبد العلي رحمة روحة يلا وق جندس لوقي باليازيد حملة ارني غيمني. والشيخ صادق سكرا دي لا فورمي دي جينيراسيون دو شونتور هكا الغازير البابور عشنا استعراض بحال هذا العشيه شوينغومي بدا شوينغومي ديس الامريكان أمور مصاب وشيبات
ويا سكامن فتلي ينهار لا جبت نغسل يقار ويا سكامن فتلي يسلفات الباريكان الجان الغاشق له عمول مصاب وشيبان تراني لي كنتهم لان مزيت تقريبا وقت النير الفافور كلاس البابور ابو ثعمام تصدق ندور اسمي كينور ماشي ديو تاع ويقيم 62 64 65 يحبس ثلاثه ça lui convenait pas la chanson et la musique andalouse c'est trop classique يقلب لك الوقت النير هذه ليبوك لي بيتلز لي يير يخدم un groupe سميت لي ريتم يربوني لي شونسون سورتو الانجليز بدان لي رولينغ ستون ولا الوقت النير نتدمد دونك لوركستر لي ريتم نتدمد 1970 غرايت لا غير كي الجزائر j'avais fini mes études. قريت ان تياترين بكايت نتا سي كيلكان سي نوم اوركستر يتحرك العباد il faut qu'il soit toujours fédérateur. ان ايدا تياتر نبكايت ثاني قيمه واغيث ولا شي بالله اخبار زيس الوقت النية on était en relation نخدم بزاف واحد كاتب ياسين مليح كاتب ياسين يخدم التياتر ميم قبيليت محمد برونتافاليس وبعد يروح بالعباس ونكني نلاقي بكايث نلدي تياتر نير تيلي محمد علام جمال علام مازالت محمد انا مازالت محمد علام انه غنمشي ديال جمال علام ايوا لا اما نغد محمد علام نعال التياتر ونتا يسعى الجروب ينس شو توجور واحد لي ريتم يسعى الشعر طولان كاسكيت غافروش السروال بو دو بيش سيدير السنتيرون يمكن لا من الوقت النير لابود ليبوك انه نكنيك بقاي تقبيليتنا شويه تخوص نهضر ميلونج قبيليت صارت من تركيز الزبوق زداد حسندو شيشمه فوالا غاديين هو الساعه نسقم شويه تقبيليتنا والله اميليوري سورتو دوبي البرينتون فيربير تياتر نير كاين اون انيكدوت نحبسيت اسكاس ونص نحبسيت استاذ لا فلان ناخذ وزمير مره تكمل متعمل الفن ناخذ كشم مره القصبه ويلزم كل centre culturel je vais donner une anecdote culturel du Front de Libération Nationale جمع ذكينا ناس على واحد منو يكتفنا لا رولاف يقبل الى يذنا يون يغال بلوتا الى في كارير كوم بريزيدون de l'Assemblée nationale سي كريم يونس كريم يونس الى يذنا انت يكمل واحد الافلان كاين نختار الوغ نكون ساعه الجزائر انت في البابور ايوا ما يما سير حما ربي وكسايا صور ديال كاياس تضبلون تندهب ناس واحد زيد سامي روح هذا اما كيما ناس لا مان دوفر الوقت اللي الخدمه تشيع لا مان دوفر فرنسا الوغ كان هذه 72 73 المهم تضم مرسيليا يخدم كوم ماشينيست كتياتر وذينا مازال الجيتار ينس لا جيتار اللي دائما فاروريس يساوي تسابردا il a fait connaissance ارزقي بريجيت فونتين ارزقي ذا قبيلي يكشنون الفرنسيست الاقصر دوريجين الاقصر واحد بريجيت فونتين سي دي غران شونتور دي تروبادور فرونسي ils l'ont encouragé قال وقت النية جمال يتغني دي شونسون كامي سيلين غوفري فرانسيست دون لي كافي القهاوي يخدم كوم ماشينيست ويروحوا دون لي كافي سكون ابلي لي كافي كونسير مارسيليا يشونت ويستكن شويه يصور دينا كايا
Gloukhtenir, le français, il va prendre un autre nom. Asmin Babi. Il me dit que Babi. Babi, Babi. Et Babi va chanter une chanson que le premier disque français, c'est Ibiza. Ibiza, temps, sable et chaud, sandwich ou tarte aux pommes, il n'y a pas de différence. C'est le paradis en somme et viva l'insouciance. Voilà le texte. Ibiza. C'était un chanteur français qui chantait en français, il s'appelait Babi. Okay. C'est là où la coupure. Bon, il va connaître Moustaki, Reggiani, et Wissam Sourson, Moustaki, une fois, il l'a fait passer en première partie de son spectacle, c'est pas rien, hein, à Bobino. Hein. Et le public qui est venu, c'était un public français. Ben, je me sens bien. Yural Dartmouth, qu'est-ce qu'il a fait? Il Schmidt avec la radio, et l'animateur radio. La chaîne 3 française. La chaîne 3 française, et là, il va prendre le nom de Jamal. Mais ديك شمات سعيد من ديك شمات en 75 1973, 74, 75, dans ces eaux-là. Hein. Il devient animateur. Il va... ils vont être très liés d'ailleurs. L'animateur, non seulement animateur, mais c'est là, il va composer ce réveil. وتقبيل الاثنين لازم تصير حناك وكلش يكومونسي باسكو يتي با فور الهضره ينس بقايت نكري نهضر دابا جاويت هكا يافي ان كاباريك موريتي الجزائر اسمه لافوت لا بري اون جيستيون وبدعت باللي لي سيرفور اورجين ونتصار ستا ريستورون ستا ان كاباري وودي تغني اي لا بروميير شانسون يخدم لا بروميير سي اورتسرو أورتسرو مكتيدة تمغار 20 سنة 18 سنة العمرية كلش الصوت رومونتاجين il reproduit un petit peu une vieille femme qui perd son enfant dans l'exil et واشو إنوان سادة نيكا تداونك نيك صندوق كراواس ويما تسرو في اللاس لا شانسون الحزن مكتيدة تمغار اسمي قطاف وبريثيس نالكفاح غوابي 16 سنة قال جيبيس ميث طفاتك غنيس في الصدنات قال حنكيس متاواني قواني فجيتي روح امي ورتسرو 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 أفهم غار ورتسرو ورتسرو ماذا il a enclenché toujours la maladie orale. C'est d'ailleurs c'est le premier 45 tours, c'est Ortelo maladie orale. D'accord. مطوط سلوى ضميزور مطوط سلوى ضميزور أسنر نوثامان تذك الصينة وزرزور أسنر نوثامان تذك الصينة وزرزور ما ردي وغال ما ردي وغال ما ردي وغال هالوادي Et l'Ukrainiens, الجزائر s'a foisonné grâce à l'émission d'Achille Khaddam, Nida Farhat, Aït Mguellat, Nordin Chenoud, Brahim Izri,
لو الناس مازال يدير يدير حميد il était compositeur il كتب واحد بن محمد يا بن محمد يزيد يكتب بينوفا اتصون صغيره تولي ما كيوث تولف ناي فوتو تلحطس لي ريزو سوسيو دي فيسبوك دي جوجل عندي لا يدير جمال العلام ايتمان قلات ابراهيم الزغير بن محمد الا كنت تحسون باللي تولف سنين السعيد جي بوبليي نعم تيدي خدم منه لا نسيتي ذاك نسيت شي تيكيوسا كتنسكن كمي قاس دي فوتو كوليكتور يعطيك الصحة. مقل سعيد دارني جمال العلام يروح شحال تيكال كندا من لا ديك يتمزو بدي واحد 2007 كني اللي خدمه دي زيميسيون بالبا تيليفزيون خماس داك ان انترفيو ودارن بلو طار يغالد ان 2015 عندها جي لا شانس الحراطاس يبوغ لا فواتور نحاول داطاس مونريال الطاس الحوايج اللي حكاني ميغن جي با يو ليدي دو لي زونجستري عندي دينا باللي تزلني ابا بينوفا خالد انت غتيغني وقيلا كيف كيسي ناس يدير تاخذ شنو تشيني تفاف لك اخر هكا بصح الحميد ديال يغال ديدير باش مولاني سوس تفيقنا راه قابل باش يقاتل يتفاق تاع غناي جيولوج تعلمت لي زيتيد دون جيولوجي قيم تقلت هذا جونيور جات راك شنايا اسمها ميسي دونك سعيد حميد يغال يدير محمد يغال جمال هاكني لي دو غران شونتور مودرن اتاس ما كاين اسمه السن يبريدي بسودو كمال حمادي يسمي ساره كمال حمادي العربي فوالا تكفاري ناس سي حسن voilà bon ça se fait beaucoup dans le milieu artistique les pseudonymes voilà شو يدينا الى كتبتي واحد بن محمد سيتي ليستوار بابا ينوفا تحكيت كتبتي ان سي جمال حشاكتي تدير ديال السلايس جمال سي با الستيلينو سي با مون ستيل واحد دينا الحميد vas-y, courage, lance-toi. غنيتي au moins la chaîne 2 انا زراميك mais c'est une chanson qui va t'amener loin الناس الغنايه بابا ينوبا اكثاوي علي بعيد حكايت سكن ملاقى يون ذاك النهار الا لا شين 3 هي سي التورنا جمال عبد الله بن يخلف سيتي ليميسيون سبور اي ميوزيك يتلا اما ذا الحد ماشي الجمعه اما ولاش تزلانا راه كني لو جور فيري سيتي ديمانش وكل حد الى الفوتبال اون ديريكت سي لا بلو غروند ايكوت راديوفونيك سبور اي ميوزيك غادا صلاح يسام كاع سبور ميوزيك عبد الله بن يخلف اونتر لي ماتش يسعد دي شونسون وجمال الناس ستي لي كاسيت يعني لا كاسيت مازال دي فيها الديسك لا كاسيت الناس سلس كانت هي هكذا يخدم مع عبد الله بن يخلف en pleine émission la plus écoutée il a lancé la cassette Azkouya partout ذا قبيلنا ماشي ذا قبيلي هذا شنوينا هضرني كنا ناس يوثي يضلير اون اكوستيك وكلش ذا بينو باير même oui فهمنا ذا قبيلي ذا et je peux assurer c'est la française que cette chanson là elle nous a décomplexé à Alger. D'ailleurs, elle nous a décomplexé. Ouais, شو ذا شو السنين زينه واستهزين فلان d'ailleurs الذين on a étudié في بن عكنون les années 60 قال نكونوا القبائل ذي سن مراني الفن دبر قبيلي كما قال فلاق هضرت في كي الكليه والسنن شمان دا شو السنن شمان دي فيلم وقرفان لا شونسون كابيله قال يكون ويا شمان دي فيلم وقرفان الى حونس زربان pour eux ça se limite à ça parce que تحسسنا لا شان 2 même نوفا الخالات واحد الناس شريفه في الساعه ربي est obligé مثلا الغناء نتعرف اللي ترادويز الناس شريفه باش تغنيت
رانا جينا اقلع نوسات voilà c'était voilà. les vases communicants et cette chanson là avec la musique qui est moderne on est dans la guitare elle nous a décomplexés. Ça a été une sorte de moteur. وغالين انا ميديو سوف على 45 tours يدير dans les boîtes de nuit الجزائر غموريتي وكلش il mettait ça en plein truc et ça devenait un slow العباد شحال سيس Glorassi Glorassi c'était le plus grand hôtel ça a été un endroit tant mieux Saïd Kini, vraiment, Chatoua, l'histoire qui ça montre la grandeur d'esprit de Jamal Allam. Ça veut dire l'époque, c'est la même génération. Regarde la vision que ça a, c'est pas son genre, et voilà peut-être la voix qui vient donc ça يسعى ستيلينس يدير يسعى ستيلينس الناس يدير كتشيني انك تاكي جمع تضغطوا تاكي سا كان واحد باش تضرب فاتيرنيتي كلا نيميرو انا ماشي رشيد الجزائر الناس وعرب كي اشتقت امراه كيما تقولوا عرجون اسمي لهذا الحي يشتاق il faut le savoir tu vois que tu dis que l'émission est unique. Voilà. Jamal, il a mal vécu. Il a tout donné et oui, il a de sa vie, d'unité, ce que c'est à ton nouvel, le durant à ton nouvel. Ok? Asmigmous, le Wali Nugay, il commence à faire Kakham. Il fait le Algérien. Miqlab, Miqlab, Gayt. وبعد الحكومة الجزائرية ils ont voulu récupérer le Moutines. Tu vas te dire, il a levé du corps au Khirna Sandouk. الناس ضربوا الجزائر وين سون كولتورال الجيريان. اي فوالا امي 40 ينس انا توريك بين على الكوميتي ديالنا وطرانكي كباريه عند الكوميتي جمال فرج الله عندك كي بريزيدي الكوميتي نير نع الحكومه كوتي باش نعل دي سيريموني يعني باش تشوفون فلاس الحق هذا قال الى توجور تو دوني لو جروب جورجورا واحد جورجورا كدينير جمال علام كي لي زون لونسي ا مارسي لو جروب جورجورا il les a lancés, يسكناس نيبردان الدياس ثيبورا ماشي نتايني فورمين لا mais il les a beaucoup aidés وين دياس نسا يدي زوران زيكني ذا شو نسعى إشناينا القهاوية هكا سليمان عازم في الأساس عفوا ربي n'a pas chanté à l'Olympia ناق بيرسي غاني ذا يوسف الجاوي كيف كاميلان c'était des chanteurs surtout الشغل الشعبي استقبيليت شنو القهاوي البرباس اني ذاك باريا انت كنعسني هو ذايا لا جينيراسيون ابارتي de Jamal Allam ils ont débroussaillé الزبران دي بردان ils ont fait un boulevard pour que les autres arrivent et من غدينا Jamal Allam il était seul il a مشهور il a fait de l'argent il était partout ومن بعد بدات تلاحقت et surtout في التسعينات لا ديسيني نوار يشناني كل ولد في تموت لانيك الكباري اما ما كاينش شنو استعرفت ولكن شنو سخبيت الراي نيبر كوا ils étaient tous دينير c'est une première qui c'est qui a donné sa chance c'est Khaled من الراي باش يقلى كاير بس جمال العالم كتي دينير واو الا وحي صافي بوتلا il avait Jamal l'agence artistique algérienne Riyad Fatih قال وقت النية 1980 82 84 من خالد داير الا يتغني لازريبا لي كاباري هذا ما كان avec une musique نير راي سي ترومبيت وكلش et with it الناس c'est la seule cassette la première cassette moderne زديت واحد صافي بوتلا c'était la Camel et Khaldeya. Il a lancé la plupart des jeunes chanteurs modernes. C'est un don de soi. Tangarout, اسمين على الفيستيفال la chanson كتموت عبقايت صفا مزيان
فيستيفال شونسون مازيغ. Voilà. Non, c'était en pleine campagne. La chanson جوا. Festival de Joua. Ben, j'avais avancé son nom. Hachel Jamal, il va être directeur artistique à Dewey Mdenikel. C'est ce qui s'est passé. Il avait un carnet d'adresse, Hamel Nzikel. Il avait un carnet d'adresse, le Festival de Joua. Bon, pour des raisons politiques, là, il a été abandonné. Il va être repris. Mais c'était l'œuvre de Jamal, Festival de Joua, artistiquement, de ça. Financièrement, logistiquement, oui, notamment Boukar Khalfaoui. نتسلي في الناس بوبكر خلاوي Bon, خلاوي نتسلي في الناس. c'est ça. Mais يعاون بزاف les chanteurs, voilà. Donc, باش وزمي غير dans une seule émission d'Hadar في Jamal. Il a fait de la musique de film. Il a été acteur de cinéma avec Forsagan. Le théâtre. Il a été réalisateur. Bon public. Et c'est un film يقدر جايز. Zmra Diner, c'est un homme de culture. C'est quelqu'un qui lisait un livre tous les 2 jours. واو. Un livre tous les 2 jours. Asmi Gmout, qui je suis très proche de la famille, Khamis, il a écrit avec Gaït. Mais j'ai dit même que ça, je suis les livres. Plein de livres. Plein de livres. Et c'est un homme de culture. Il n'a pas travaillé pour l'argent. D'ailleurs, c'est la automobile de Tissara. D'accord. ساعد هذا كان قواليك مدني ضاف الدرابو كاين زكاه هضر فاش تاكي لي زارتيست نا كي سوا خلويل والناس نا ياكو القران نا مامثن تنتيسين كان ديال الدرابو اللي ديرها حتى غنشوف لهاد السيركوي سي دو لا ريكوبيراسيون سي باش كاين زكاه قاعد كون يهضر بيه وتجثنا لي غران لي سيلابرنا ما تمتثن اثناوين اثنين باش كني خمسه خاصهم درابو مازيغ نا درابو كابينا بو امبورت مي مساكيت سوفرين طاس خلويل والناس باغ اكزومبل نزرا مسكين شيك سوفرير وهذا دوث داوينا في فرنسا مي قموت واحد نزلم ما تغمس الدرابو الجيريان سا سي لا ريكوبيراسيون اون سو لا ميم لونغور دون سي فري لا بلوك اوكرين السيركوين جمال العلام سي با بوسيبل Je vais te dire pire. D'accord, pire, je sais que votre chaîne de télé, c'est notre chaîne de télé, elle est beaucoup suivie. Je vais dénoncer pour la première fois parce que ça s'est passé. Là, à 40 في جايز مع الكوميتي نخدم نزل راش لي زيكول on a bien marqué le coup. Le matin الصباح نروح نوي ان بوكي د فلور من نادي يوضن يوتد الولي لا كاين كثنولي يوتد يويد منه يويد نونسيان مينيستر تاع الشؤون الدينيه ديدس bon يوتد on ne va pas leur dire de ne pas s'approcher du cercueil. Autant d'amis de la tombe. Il s'est accaparé la parole, l'ancien ministre Harry Smith. غلم الله ذوين. فاش يهضر في القايث تامورث استعربت تامورث بن تومرت ابن تومرت إذا القايثيين il avait chassé الوقت النير. C'est l'intégrisme de l'époque. C'est le père de l'intégrisme. Il a osé sur la tombe de Jamal Allam de dire Tamour ibn Toumert. D'accord, il a le Majid Amazir. Majid Amazir, il les a expulsés. Il n'a pas dit نهضر قبيليت وكون يديكاش. Il نتكنير أيتمس رابح ببوح واحد محمد ننسن يكون يضرب بيدين. Ils ont osé prononcer le nom d'Ibn Toumert sur la tombe de Jamal Allam. Je veux dire, un des thoughts, la récupération, mais le drapeau, ils vont plus loin. Ils vont jusqu'à la récupération de l'identité même. Religieuse, c'est la religion. Injure à l'histoire. Injure à l'histoire. Ibn Toumert. الكيثيين تيرانس رجمت السيب العطاني يروح يروال غملاله ايدي نت ما يبرتو مثل مسك جايت وتيدي نت Et là,
Abdel Saïd, on parle avec un homme d'histoire. Hein. Selon l'histoire, c'est une Sorbonne. Hein. Donc, c'est très important de regarder Abdel Saïd. Un livre sur l'histoire de la Kabylie, sur l'histoire des Berbères. Dommage, ça se voit qu'en France. L'histoire des Berbères, on a sur Internet, les chroniques, les mémos de l'histoire sur BRFM, pendant 10 ans, j'ai fait ça. La bataille de Haute-Plaine, Massinissa, Wahed Sifax وكلش أويتيد أميد الشيخ حداد 1871 واحد إيه. Abdel Saïd, juste entre parenthèses, la prochaine fois, on va t'inviter à TQ5 dans une conférence de l'histoire. Avec plaisir. Je donne beaucoup de conférences pratiquement à travers la France, la Belgique, jamais en Algérie. Parce que ce n'est pas un pays où l'expression est libre. Parce que l'historien, c'est quoi? C'est pas l'historiographe et des l'histoire. Nous, on fait des recherches. On se base sur l'anthropologie, sur l'ethnologie, sur la sociologie. Et je vais dire la vérité, je ne vais pas dire uniquement ainsi de suite, il faut dire ce qu'il en est. يعني نهضر شويه l'histoire لا فرازيت حبيت جمال علان ويكتبت الكاينس يونيفرس ناشوف ماشي كيتيدينان مي شوفوا مليح الناس l'incompréhension du présent نوض فهمت راه شو كثر انا كاين الحاضريه vient de l'ignorance du passé نوض فهمت راه شو كثر سي كنت علمت الزفير كيديروا الساعه نسيديروا الساعه دونك شبح مليح هو اللي كيدينا بلي l'incompréhension du présent vient de l'ignorance du passé. Mais le problème نسموه l'Algérie, le Maroc, Tamazghan, Soumata, des îles Canaries jusqu'à Siwa, jusqu'au fleuve Niger. C'est quoi? C'est l'ignorance. L'ignorance programmée. C'est-à-dire, comme le roi du Maroc, le seul c'était Bourguiba, c'est le seul qui gagne le buste Massinissa, le Bourguiba de Tunis. Et pourtant, il aussi, à part Djerba ou Hatatawin, nous avons Tamazirt. Mais il aussi, quand on a dit Mazirt, je trouve le contraste. Niknir, ya Rachid, c'est vrai, je suis toujours dans l'esprit parce que les débats, on les avait incroyables. La radio, on avait fait des émissions sur Beurre FM. Tamour ثاني ذا على la statue عقبة بن نافع الناس un mausolée, c'est un envahisseur. ماشي فتوحات إسلامية غزوات إسلامية c'est des غازية وكوسيلا أكسيل إقلان ذاك اللي ذي مازيغن نسدر ثني نتمور ثني جوات سكاراس تمسا هكا ناس نسيت هذاك كافر نسيت ويا ضبرني ايات نتمور إقلان وين سميس أكسيل والسنة راه ولاش لا ستاتيو أكسيل ولاش يسمي صغار سي نوت بروبليم C'est rare sur Facebook, je lis ce que tu écris, et que ce soit sur les mosquées envahissantes, sur c'est la programmation de l'ignorance dans les écoles. C'est programmé de choses à l'école, ou sinon l'univers Saint-Gétorix, mais nos ancêtres les Gaulois. Habiter des huttes en bois et Vercingétorix sera à Alésia. علما باللي انه هنا ماشي نروم ماشي نكنيها لا وكانت تسقسيت وين صبغيت هات تمور القبائل مازال كراواس ديني ناثن الرسول الاسلام اثن يلوك سيدي عايش لك خبو سي l'ignorance donc notre but qu'on veut accueillir sa communication c'est la chanson les historiens se accueillir internet combattre l'ignorance
c'est gagner en rétablissement de l'identité. Voilà, c'est ça. Et c'est ça l'esprit de Jamal Allam. Et il a amélioré تقبيلية ينس باش هذه شنو استقباليت qui chante en kabyle. C'est pas en réalité sa langue تاع l'enfance كني قاعد تزيك نسخلات كاع لان عرفتي تكتب زويره. وين celui وين هذا السن مليح les chansons ينس c'est la chanson engagée. Ouais. C'est la chanson engagée. Pour moi, quand il chante Veille Nouva, c'est la chanson engagée. Il reproduit l'atmosphère kabyle, nos traditions, et la transmission. Elle raconte un Iran Zik, un Sidnoussa, un Idin Siddou. Voilà. Donc, je voulais surtout te parler d'Hadraf Jamal Allam. Jamal Allam, même s'il بدل اسمه c'est Mohamed Al Jamal. Donc, il était journaliste à Chaîne 3, animateur plutôt. Donc, il y aura les بدل اسمه من بعد ذاك هادشي كيهضر من بعد ذاك. Après, il y aura يخدم la Chaîne 3, يبدل اسمه. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, il s'est mis à chanter en kabyle, définitivement. Jamais Ishna. Abrid, Jawhara, Inès et Kamel Hamadi, كتبيد يا راسن كتبيد كمال حمادي سيكتبن لا سول شونسون ديال الناس تعرفت جوهره. C'est Alger, par rapport à Alger. Oui, voilà. Donc, Kamel écrivait la chanson hier, mais il n'a plus chanté ni en français ni en anglais. Une fois, il a chanté en anglais. Et il n'a plus chanté. C'est un homme de culture, d'une vaste culture, il faut le savoir. D'une vaste culture, de culture française. C'est un gars qui débattait avec Pierre Bourdieu au Collège de France de sociologie. Je vais bien placer le niveau. Hein. Oui. Ok. Et il s'agit de ça. Hein. C'est pas unique les diplômes. Et ça active les diplômes. Mais je peux te dire, le niveau initial, c'est pas plus 12. Hein. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui lit un livre tous les 2 jours. Et c'est pas un livre roman, narratif, le policier. Ah non. Il avait une curiosité intellectuelle. D'ailleurs, on le voit, on le sent parce qu'il a repris Khalil Gibran Khalil, le fameux poème par rapport à nos enfants ne sont pas vos enfants, nos enfants ne sont pas. Exactement. Il est très beau. Donc, on le voit, c'est quelqu'un de très cultivé. Est-ce que c'est des doctorats à Saïd? Nous aussi, نزرب لي جمال علام يتصون بعد وغير ديفارا ولا اللي تموت القبايل نسيت on كي تكني مسلاين قبايلي parce que il les compose lui-même لا لوني سني تكني مسلاين. Alors, d'abord, il y en a qui lui composent. Il écrit beaucoup, mais surtout, il a fait de la recherche ethnologique dans la chanson. Je vais donner un exemple. Hein. C'est-à-dire, كم يخدم لي كلير يدير عندنا يزوا السمان دولا وراغ ماشي ينس depuis longtemps نشرفت لي نواس ينو لا شونسون عسى نشرف هذا يمات ناد قبل يمات صبر 3 سنين قبل ça vient c'est du patrimoine berbère kabyle c'est notre patrimoine اسمي je vais donner un exemple ينواس يحمل بزاف يما ثلاث يماس 3 مغرى يروح يتحسن à l'époque il y avait le petit magnétophone à cassette qu'on enregistrait. C'est le petit magnétophone à Kayezik de 1970 72 73 j'ai enregistré cette مغرى شنو ديك المغرى et on a pris le train à الجزائر الترا 7 8 سوايع باش نوصل الجزائر 200 كيلومتر. Fkeras, il a écouté la cassette. Il écoutait. علاش نوض على الجزائر لا نزل الواحد قال وقت النير لا ريد بح الشريف يونس كان التليفونيه ديال العشيه شنو السينما الاطلس باب الواد ماشي سوا نتاع بزاف شناين ونتاع اللي تي بروغرامي غران ماجستيك الاطلس. Et tu vas avoir une surprise. المفاجاه. Il était sur scène, Khalil au bois, machin, et la musique arrive. C'était An-Ghalillah. Alors, Ghalillah, il lui a changé la musique, il l'a mise plus ralentie,
il a changé les paroles. ماشي الشيخ محمد الحسين يكتب نتسام الزين يروح هذا ديال الزال يفسر دريم التسير. Ça c'est l'original. Lui, il a pris la musique, le tempo, يبدلس. Et ça a donné un الغني الله. لا 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 الله 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 الغالي الله 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 الغالي الله وقدا غيثاوي الحملة فقري دبر ردق فيه هي تصطاس الواد الحناس الله 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 الغالي الله 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 الغالي الله في السادي حمل الصوف هاسم ثاغ فتايد سيف سهيغة سميت ذا الخوف قمش نتولن في الخيالي الله 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 الغالي الله 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 الغالي الله. C'est ça le génie d'un créateur. Tu vas à partir de quelque chose, tu prends la 5e symphonie de Beethoven, tu peux en faire une chanson kabyle, hein, voilà, la plaquer dessus. Voilà, c'est ce que je voulais faire, c'est faire découvrir Jamal, Mohamed Babi, les trois noms. Donc Mohamed Babi et Jamal, sous son véritable jour. D'accord. Et quelque part, politiquement, il était naïf. Hein. Politiquement. Parce que قال الغاشي بلي يتملى لا فلان ايتو من Il سلمان. n'a jamais été FLN. J'atteste qu'en 1971, nous avons quitté le théâtre Nevgaïf parce qu'on a refusé de rentrer dans la FLN. سي FLN. Commission culturelle du FLN. Voilà. On a refusé et c'est un certain Karim Younes qui est devenu président de l'Assemblée nationale et qui est remplacé. Wow. Ça veut dire Jamal Alam, il aurait pu être président de l'Assemblée nationale. Exactement. باش نستعمل يهضرون كان فينالمون. Je peux attester qu'il n'a jamais été FLN, ni FCD, ni FFS, ni rien du tout. C'est un artiste. أيوة. Ouais. Il n'a jamais. ذا شو c'est un militant de Smazirt. Asmir, l'UNES Matoub, il a été kidnappé avec les Amzouab, il est monté sur scène. Malika Matoub peut témoigner. Il est essayé, je vais échanger ta guitare Finous qu'à la Kalachnikov. Je suis prêt à Zoroha. Figma, l'UNES Matoub, je vais prendre une Kalachnikov. Lui qui est un non-violent, c'est quelqu'un de non-violent. C'est pour ça que un non-violent qui te dit, je suis prêt à mourir. Ça, je l'atteste devant quiconque. كيفاش تيديك دا سعيد تلام دي مشطاح بيان سور الجيران تلعب ملي بلي كيدني سفير الكاميرا اسمها يحمل الحوت يحمل ابارمون بس عمي طاهر ذا حوات يحمل لا بلاج يحمل ناكا لا زت لابورت ساغازين واحد البحر هذا المرسى هذاك لا نوستالجي نينزيك البحر يحمل البحر عطاس جمال العلم
Et c'est Zegouat, d'abord la plage de Zegouat, Negles, il a mis un nageur d'Enna, c'est évidemment mettre un nageur de Tchalet de Zouarout. القرايه شنو يبغى نيفوين ياخذ بالليسي نو C'était le collège qui l'obtenait, le collège ils sont en troisième. يروح هذا يخدم في مانيس parce qu'ils étaient d'une famille très pauvre. اه داكور C'est une famille très pauvre, ناعك دينير بدا زكايل كلي زوج السردين 3 كيلو سميه باش c'est une famille pauvre. C'est la preuve il a émigré يروح يكتب مانيس la main d'œuvre pour être un travailleur immigré. هذا يخدم مع رونو بيبي اونكور نارك كلي فورنو وقت شو ذاك. C'est le contexte, on était des familles pauvres, hein, très très modestes. Hein. Quelques-uns qui parce qu'on a continué, c'était un concours de circonstances, mais à partir de là, on a station c'est un fils du peuple, c'est pas un bourgeois. Mais c'est pour en faire. Un fils du peuple. Voilà. يصير نراك عني ناد نسا إذا قبيل مزوارو يقدموا الشعب فرنسا على إلا يوني سميت مولوجي مارسيل مولوجي بابا سلا قبيلين القصار ذا خياط يتخيط عاش في فرنسا يزوج بون يمستر وميت مارسيل مولوجي قبل هذه كل سكاس يتسد على القايت وذي على chaque fois une soirée battle pour il chantait bon le déserteur à l'époque au collège. C'était le premier kabyle, mais d'expérience, il n'a pas chanté en kabyle, mais qui est français. C'est Marcel Mouloudji. D'accord. Donc il a respecté qui Brigitte aussi. Respect, bien sûr. Et la voyez, ça fait pas longtemps que Mimo c'est une farfeleuse d'Arvelia. C'est un grand chanteur français. J'ai des trous de mémoire. Voilà, Alain Bachung. d'Arvelia dernier. Alain Bachung d'Arvelia. Tout comme l'insolent Tichnaïen, c'est des chanteuses qui sont kabyles, le gospel. Et dernièrement, elle a chanté Idir Asendo à la télévision française. C'est ça que je sais, elle chante du gospel, c'est une grande chanteuse. Voilà. C'est d'ailleurs parce que j'ai écouté l'émission, un de tes invités qui a parlé de l'ouverture universaliste mondiale d'un duo de Lyon, un chanteur de Lyon. Bon, il a parlé de Jamal Alam en disant c'est toute l'humanité. Non, il ne faut pas trop exagérer. Bon, c'est pas toute l'humanité. Hein, il faut voilà. Je veux dire, c'est la chanson, c'est pas lui. C'est la chanson qu'il a portée, Straveli, cette expression kabyle, avec des sons kabyles. Hein, parce qu'il y a une musique kabyle, parce qu'on en parlera un jour. La musique non. Il y a le style kabyle. Bien sûr, qui est dérivé des autres styles, y compris de l'andalou, du moghrebi, ou la du chabi, même l'anqa, il y a des اسمه حد يدير نادي تغني بون غنى السنات كان قبيلي امير عزيزن واحد même quand il chante, il y a des sonorités, j'aime pas le mot folklore, hein, mais du patrimoine kabyle qui viennent se mélanger. Oui. Et la chanson kabyle dans nos recherches, je dis tout ça qui est érudit la chanson, surtout les femmes d'Athouarthiran. Athouarthiraniyya عندنا اسم نشرفة Athouarthiranit, Athouarthiran. Voilà, elles ont réussi à transmettre الشنان قبايليت depuis la nuit des temps. اسمي المقرنين مثلا الشيخ حداد وين تغل الحبس قسمتينا كل شيء غوري لي تكست نير في وقت نير 1871. Oui, je les ai et je les ai publiés dans mon livre Kabyle, livre Kabyle qui était en vente sur Amazon. Maintenant c'est en rupture de stock.
Et je conclue avec ça, avec les chansons de Khalet Netwertiran. واو 1871, ça veut dire même plus loin. Non, c'est-à-dire, ils avaient une vie artistique. Il n'y avait pas Siwa de Balance, non. لكن يمكسر النار يتفاجئ أجواق il improvise des airs الوقت النهار. محمد قربوشن C'est autre chose. Mohamed Gerbouchen, nous sommes dans l'universalité d'ailleurs. Gerbouchen, là, c'est le haut niveau, hein. Il faut le savoir. يبدا في لافلوت يبدا Il laisse la flûte, mais sa musique, c'est une musique universelle. Ouais. C'est du haut niveau, hein. D'ailleurs, quand tu vois qu'un Ennio Morricone l'a cité dans une de ses interviews, Ennio Morricone qui a fait beaucoup de musique de film, la musique des films spaghetti, Ennio Morricone. من الميكانيك يموت Ennio Morricone a parlé de Mohamed Gerbouchen. Vous avez un dérivé de Jamal Allama, hein? incroyable. Il nous a amené. Voilà, c'est ça, c'est Jamal Alam. Il nous pousse à parler de l'ouverture universelle. On ne sera meilleur qu'avec Zadal. D'accord. Ennio Morricone, il a cité Mohamed Gerbouchen. Oui, bah, c'est une référence, c'est Gerbouchen, bien sûr. Bien sûr. Je pense que سعيد كفايتي ديالك حيت ما ساعات كاين ان بوا ونعرفوا نقطو الهضره في اللاس تدينير نموش ندير ضوالي كنقارو. Oui, c'est là une chose importante. Je ne vais pas faire plaisir à certains en disant ça. Ronald Laibad, ils exploitent le Khidman ou Yad. Il y a eu 2 livres qui sont parus de Jamal Allam. Mzouarou, c'est un journaliste algérien, même Maoulani Stamtouthis, Serwas et Jetsin Louachoul, ils ont le livre. Il a écrit sur Jamal Allam, il leur a même pas offert, il leur a vendu des gens qui vont se faire de l'argent sur un patrimoine. Bon, Rachid El-Bsir Al-Ghazali, lui, il a édité ses chansons, etc. C'est tout ce il a fait un bon travail. Je n'ai pas à le critiquer, mais les pirates laine ou le Zimara, il ne faut pas réduire l'œuvre de créateur à du commerce, rien que du commerce. D'ailleurs, Nas essayer de faire une association ou l'Anskizis, on va protéger un petit peu l'œuvre, que ce soit la musique de film, que ce soit. Il a des textes, il fait des textes d'un film, il devait être tourné, le scénario il est prêt, il va être tourné. C'est l'histoire d'un petit garçon et d'un mouton. C'est son histoire à lui. C'est un petit peu autobiographique. C'est valable pour Jamal Allam, Idir, des jeunes qui ont laissé un patrimoine. Il faut le préserver. Il ne faut pas le pirater. Il ne faut pas le dévier de son sens. D'accord? Et même pour y dire, on pourrait faire une émission sur lui parce qu'il y a beaucoup à dire. ما جاوب موليهم زوارون تمتسنتيس اكيد سالتي ولا تدويت في ديالنا غني وثورة une conférence غروان surtout الحباب العباية سيدنا ce serait vraiment le top. Ah ouais. Ce serait vraiment le top et il n'y a pas de. Je te dis oui d'avance. Très bien, et pour passer de très très bons moments et de voir ainsi de nous ça, où est-ce qu'on est et surtout où est-ce qu'on va. Exactement. Oui. Et des hommes et des femmes comme Jamal Allam, je peux citer Malika Domran qui est une sœur pour moi. Ce sont des grenades qui nous éclairent la route. Par la chanson et par leur prise de position engagée. Tout à fait. Voilà. Je pense que ce sera mon dernier mot. Merci de m'avoir reçu. سعيد وكنيا غادي مسلاي اوغان اف
ثوزرتيس غاف فين كنت تولي كيون دنا دي التزويره سعيد يحيى الشريف ذا مسنا وكيون مزروي دارني دوين يخدم دي راديو دا سنة تزاويت دا نكازو مزقو نطاس يتشوغل لاغيس النووية كي القديش ديوغا ديس كندا في المعرض النووية تسيد تدولين مثلا دينا قيمة التلويث أن مليل تدولين يتزدون